Dobro večer, poštovani gledalci. Većina lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, dakle i oba njena entiteta, pa i Brčko distrikt, kada je riječ o lokalnim troškovima, izdržava se prije svega od PDV-a, dakle poreza na dodatnu vrijednost. Vlastitih prihoda je po pravilu manje, a kako vrijeme prolazi, stručnjaci upozoravaju na to da ostvariti vlastite prihode zapravo je jedan od primarnih zadataka za budućnost. Da bi se ostvarili vlastiti prihodi, naravno, mora se raditi i na razvoju privredne aktivnosti, odnosno privrednih djelatnosti. Gdje je privreda u Brčkom distriktu u ovom trenutku, ima li strategije, ima li namjere, ima li šanse da se privredni razvoj na ovom području ubrza. Eto, to je zapravo bio povod zbog koga smo večeras otvorili studiju HIT televizije i u goste pozvali ovako redom gospodin Pero Gudeljević, šef odeljenja za privredni razvoj u vladi Brčkog distrikta. Dobro večer, gospodine Gudeljević. Dobro večer. Zatim gospodin Damir Bulčević, inače poslanik u Skupštini Brčkog distrikta. Dobro večer, gospodine Bulčeviću. Dobro večer. I nakon duže vremena gospodin Siniša Golić, inače predsjednik Skupštinske komisije za privredni razvoj. Dobro večer i vama, gospodine Golić. Dobro večer vama i gledalcima televizije HIT. Evo, na početku izrekao konstataciju da je zapravo privredni razvoj, da je jedna od ključnih suštinskih stvari za razvoj bilo koje lokalne zajednice, prije svega s aspekta povećanja vlastitih prihoda u budžet. Gospodine Gudeljeviću, vi vodite ovo odjeljenje već ovaj cijeli mandat. Za početak, šta kažete, kakva nam je situacija? Da li je đavo tako crn kao što izgleda ili ima neko svjetlo na kraju tunela? Mislim da bi danas teško našli sugovornika bilo gdje u Bosni i Hercegovini, pa ako hoćete u Europi, koji bi rekao da je zadovoljan sa gospodarskom situacijom u svojoj zemlji, u svojoj lokalnoj zajednici, obzirom na sve okolnosti koje trenutno, odnosno koje posljednjih godina vladaju u svijetu, počev od pandemije koronavirusa do međunarodnih sukoba koji su u međuvremenu započeli i u odnosu na kompletnu situaciju kada je u pitanju stagniranje proizvodnje, problemi sa dobavom određenih proizvoda, dakle prekinuti su u jednom trenutku bili svi logistički lanci, tako da je prije svega trpila kompletna ekonomija, a najviše se to osjetilo u autoindustriji prije par godina. Dakle, ni Brčko tu nije izuzetak, jel? Kako da mi ne možemo biti izuzetak u toj priči, mi dijelimo sudbinu Bosne i Hercegovine u tom smislu, ako hoćete i sudbinu svjetske ekonomije. Pa dobro, prema nekim pokazateljima, evo kad je riječ o Evropi, s obzirom na sve to o čemu ste govorili, situacija se donekle smiruje, privredni razvoj se bilježi, rast bruto proizvoda. Kakva je situacija u Brčkom? Rat je počeo, ako govorite o Ukrajini, već prošle godine, nažalost, traje već godinu i po dana. I ima li naznaka da se stvari stabilizuju kod nas? Pa to sad možete gledati iz različitih kutova gledanja. Dakle, ako koriste statističke podatke i ako znamo da je u prošloj godini bilo povećanje ostvarenja poreza na dobit u poduzećima u Brčkom distriktu, onda bi mogli lagano izvući zaključak kako poduzećima u Brčkom distriktu ide dobro. S druge strane, ako znamo da samo zapošljavanje u Brčkom distriktu nije nešto čime se možemo posebno pohvaliti, onda možemo reći da smo tu negdje tapkamo u mjestu. Kad su u pitanju nove investicije ili otvaranje novih radnih mjesta, opet ne možemo se ništa posebno pohvaliti. Mi pokušavamo i vlada i skupština da napravi jedan ambijent, odnosno u proteklom periodu zaključeno nekoliko ugovora ili specijalnih ponuda sa investitorima koji su svojim poslovnim programima predvidjeli izgradnju određenih objekata i povećanje, naravno, broja uposlenih. I na kraju, kad sve to saberemo i kad pogledamo da nam ogroman broj mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine pa iz Brčkog distrikta, onda se postavlja pitanje ko će sutra raditi u tim poduzećima ili firmama koje će biti napravljene ovdje u Brčkom distriktu. I na kraju, ako pogledate samu statistiku kada je u pitanju Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta, ako pogledate strukturu te radne snage, onda to nije optimistično u smislu da mi možemo nekome garantirati da će neki investitor doći ovdje i moći ostvariti sve benefite koje već imamo ukoliko nema radnu snagu.
Da, gospodine Goluću, vi ste predsjednik ove skupštinske komisije koja se između ostalog bavi i privrednim razvojem. Prateći rad skupštine nisam nešto posebno primijetio da ste aktivni u tom svojstvu, naravno. Ako je to tako, a čini mi se da jeste, zašto i kako vi gledate na ovu problematiku? Pa Komisija za ekonomski razvoj i poljoprivredu u principu, kao i većina drugih skupštinskih komisija, rekao bih da ipak imaju u velikoj mjeri da su nažalost formalnog karaktera i nadležnosti svake komisije, pa i ove postoje, ali nisu one puno veće od mogućnosti predlaganja bilo kog poslanika, bilo kog poslaničkog kluba ili bilo koje druge političke stranke. Između ostalog, recimo jedna od nadležnosti Komisije za ekonomski razvoj i poljoprivredu je da nadgleda i prati implementaciju ekonomske politike koja, ja mislim, svih ovih godina, znači deceniju više mi nemamo. Tako da nisu tu neke mogućnosti Komisije za ekonomski razvoj posebno. Znači, ne postoji ništa posebno, ipak to se najviše, skupštinski rad se oslanja na inicijative poslanika, poslaničkih klubova ili grupe pojedinaca. Dobro, bez obzira na to, Skupština je jedan od organa vrlo bitniji. Dakle, istina da je to zakonodavni organ, ali isto tako ima zadatak da prati ukupna zbivanja u ovoj lokalnoj zajednici. Kako ocjenjujete ovo o čemu gospodin Gudeljević govori? Je li distrikt radi sve ono što može da stanje ne bude ovako kako jeste, da bude bar za nijansu bolje? Moje generalno mišljenje je da u proteklih 20 godina distrikt uopšte nije iskoristio svoje konkurentske prednosti. Znači, ja ponovit ću kao što mislim često kada razgovaramo na ovu temu, ponavljam, znači velika prednost je što imamo zakonodavnu izvršnu vlast, velika prednost je geografski položaj, velika prednost je budžet koji se iz godine u godinu sve više puni od indirektnih poreza, ali on je izuzetno veliki. Moje mišljenje je da mi u principu svih ovih godina zadržavamo postojeće stanje. Možda uz neke male korake naprijed, ali nema tu nekih velikih iskoraka. Naravno, okolnosti su takve kakve su, one se odnose i na Brčko i na sve susjedne opštine, ali nekada mene zabrine kada vidim da susjedne manje opštine rade nešto i onda sam sebi postavljam pitanje zašto mi to ne možemo. Generalno mislim da i odeljenje koje vodi gospodin Gudeljević, inače to ponavljam i stalno, spektar nadležnosti je veliki. Veći je fokus na neke druge nadležnosti bio svih ovih godina nego na samu privredu. I generalno mislim da u nekoj budućoj organizaciji javne uprave, odeljenje za privredu, privredni razvoj treba da bude i jače kapacitirano i se tiče ljudskih resursa. Jednostavno treba se baviti samo privredom, preduzetništvom i ničim više. Ovako su i oni sami zaokupljeni nekim drugim poslovima. Generalno, moje mišljenje je da i dalje mi imamo trom birokratski aparat. Ukoliko je od podnošenja neke poslovne inicijative ili zahtjeva pa do same realizacije potrebno da se prođe ko zna koliko vremena, dobar glas daleko se čuje, ali mislim i loš se čuje još i dalje. I puno je tu nekih objektivnih faktora, ali neke stvari svi mi sami, nažalost, možda kao sami sebe nekada saplićemo, možda mi sami ne znajući zbog čega je to tako. Ali prostor i dalje postoji činjenica, evo i kada prođemo gradom da se radi, ali mislim da svih ovih godina, i to je opšta slika, nismo uopšte iskoristili mogućnost koje smo imali i koje imamo i dalje. Kada je riječ o tim zahvatima koji se rade u gradu, to su uglavnom infrastrukturni projekti koji imaju naravno neke bar indirektne veze sa privrednim razvojem, ali nikako ono što stvara nova radna mjesta. Gospodine Vulčeviću, mislite li možda da je ovako veliki budžet koji već od osnivanja distrikta do danas, evo ovaj posljednji za narednu godinu projektovan na skoro koliko? 400 miliona? 390. Odnos, da. Da li je to možda bio razlog da se aktualna vlast i izvršna, a boga mi i zakonodavna uljuljka, računajući, evo, novca ima, ponekako ćemo mi to premostiti godinu za godinu, neće nam faliti, neće nam nedostajati? Pa vidite, dakle, ogroman budžet, velika sredstva za kapitalne projekte treba da nas tjeraju da ih realizujemo. I mi smo, dakle, u ovoj godini usvojili izmjene zakona o budžetu gdje
u dijelu kapitalnog budžeta smo napravili da imamo predimplementaciju i implementacijnu fazu upravo iz tog razloga. Ja vjerujem da će u narednom periodu se pokazati da je ta izmjena zakona kvalitetna, jer sada u onoj predimplementacijnoj fazi imamo faktički projekte za koje imamo želju da se rade i imamo potrebu da se rade, ali ne imamo određenu dokumentaciju i neće stojati nagomilana sredstva. Tako da će odmah biti u toj godini realizovan kapitalni budžet koji bude projektovan. Tako da s te strane, evo mi ćemo već napraviti jedan funkcionalni korak ka smanjenju tog kapitalnog budžeta i samog budžeta ukupno. S druge strane, mi imamo određena finansijska sredstva za subvencije koji su, ja smijem slobodno reći, možda ponajbolje u regionu. Dakle, kada se posebno odnosi na Odeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu i kroz to imamo mogućnosti stvaranja jednog novog programa koji nikad nije bio realizovan, a u narednom periodu ćemo sigurno razgovarati, pričati o njemu, a to je kroz zakon o privrednom podsticaju mi možemo kreirati novi program u visini 1% prihodovne strane budžeta za nove investicije. Dakle, to značajno treba da postiče naše... Šta bi značilo tih 1% za nove investicije? Pa to je u ovom slučaju otprilike oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, može vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na osnovu prijedloga Odeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu kreirati novi program i reći ove godine hoćemo da pomognemo metaloprerađivačku industriju i da raspišemo javni poziv, vidimo da li ima potrebe za tim. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine razmatra aktivno zajedno sa odeljenjem takve ponude i kažemo, aha, dobro, pomoćemo tu privrednu granu na osnovu određenih programa, projekata, direktno sa tim i tim iznosom, toliko i toliko. Na osnovu toga će se podići broj radnih mjesta i tako dalje, a samim tim ćemo djelovati i na budžet Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dakle, to nikad do sad nije urađeno. Mislim da bi u nekom narednom periodu sigurno trebali razmišljati o tome, jer nekad prije smo radili onaj program samozapošljavanja i dan danas aktuelan i dan danas se radi i funkcioniše. Kad sam već kod toga, je li imao efekta taj program samozapošljavanja? Znam da ste vi bili začetni, gospodine Gudeljević, imate li vi možda te informacije? Je li ostaju ti ljudi u djelatnosti kad im se pomogne da pokrenu biznis? Naravno da ima informacije vezano za to. To je jedan od boljih programa koji se konstantno provodi posljednjih 7, 8 ili 9 godina. Od 2015. tačno. Znači 8 godina. 8 godina. Svake godine kada se podnosi izvješće vezano za to i kada se kandidiraju sredstva za narednu godinu, kao što su kandidirane i za sljedeću godinu, u iznosu od 500.000 maraka je to u posljednjih nekoliko godina bilo u odjelu za gospodarski razvitak, sport i kulturu, a prije par godina je identičan program se provodi i u odjeljenju za poljoprivredu. Kada odgovor na ovo vaše pitanje, da li ljudi ostaju u tim djelatnostima, ja odgovorno tvrdim da ostaju i da je mali broj firmi ili poduzeća koja ne ispunjavaju uvjete, ali one za prošlu godinu nešto malo veći tih ljudi koji nisu ispunili uvjete i oni su dužni da vrate taj novac. Dakle, vrlo se često špekulira sa time kako taj novac kada se jedan put isplati da to više niko ne kontrolira. To definitivno nije točno. Posljednji podatak koji ja imam da je 13 poduzeća nisu ispunili uvjete u prošloj godini i oni su utuženi i morat će vratiti taj novac. Ali oni koji ostanu, dakle, ostaju i dulje od 2 godine s jedne strane, s druge strane, nakon godinu ili 2 zapošljavaju više ljudi nego što je to bilo na početku. U početku je to uglavnom zaposle sebe, eventualno jednog radnika, ali na kraju oni koji opstanu zapošljavaju druge ljude. Nije realno očekivati da svaka poslovna ideja do kraja uspije. Dakle, to je iluzija i ne treba na to ne treba da bude razlog da se odustane od ovoga projekta. Dobro, ajde se malo vratimo na ovo o čemu gospodin Bulčević govori, ne znam, 1% od budžeta, u ovom slučaju to je 3 miliona za te neke specijalne investicije, pomoć realnom sektoru, prije svega privredi. Da bi se ta novac kvalitetno utrošio, naravno da mora da bude i kvalitetna konekcija vlade, odnosno vašeg odeljenja sa tim privrednicima. Ima li je, gospodine Gudeljević, je li kontaktirate, je li oni govore šta im treba, šta im ne treba, šta kažu, osim što stalno pričaju kako treba smanjiti namete, kako ih zovu, odnosno te poreze i doprinose koje plaćaju? Pazite, kada je u pitanju ta odredba koja je zapisana u zakonu o poticaju gospodarstva Brčkog distrikta, ona je do sada bila mrtvo slovo na papiru
ideja je kao ideja sasvim dobra i to uopće nije sporno i nikad se nije ošlo dalje u razradi toga jer nije jednostavno razraditi ovo što je gospodin Vučević rekao. Da, možemo mi sad uzeti primjer, pomoćemo tu i tu granu i raspisat javni natječaj i podijeliti te novce. Ali ja posjećam da u posljednjih 7 godina vodimo odjel i svake godine kad se radi proračun ne osiguramo u prijedlogu proračuna ni sredstva koja su nam potrebna za zakon o poticajima, nego s raznim vratolomijama i pritiscima moramo u rebalansu proračuna osiguravati 1 ili 2 milijuna da bi podmirili ono što već mora da podmiri. Znači, treba i to da javnost zna i da se na kraju krajeva da kod toga raščistimo. Da mi sad imamo novaca da kažemo da možemo odvojiti 3 milijuna, onda se možemo konkretno baviti pričom na koji način ćemo te novce staviti u opticaj. Malo ću se vratiti unatrag, prisjetit ćemo se korone i pomoći koja je tada bila neophodna, koju je Skupština i vlada zajedno uradila, gdje smo gospodarskim subjektima i samostalnim poduzetnicima izdvojili, mogu reći, pozamašna sredstva tada i tada smo oko tih kriterija koje smo izgradili, vodili raspravu, napravili smo ih, proveli smo taj program, poduzetnici su dobili novce, ok, to je njima pripadalo, ali na kraju se ispostavilo i znamo svi mi da je se tu negdje provuklo nekakvih kriterija koji možda nisu u konačnici bili najpošteniji. Ja ne kažem da je protuzakonito neko dobio novac. Dakle, sve je bilo u skladu sa kriterijima, ali su prošli određeni kriteriji koji možda nisu bili pošteni, ali da to ostavimo za neki drugi put. Da. Vidite, kad govorimo o tom prirodnom razvoju i o toj lokalnoj zajednici, onda nekom malo čas spomenu, kad se poredimo sa nekim drugim lokalnim zajednicama koje su i manje od nas, a daleko uspješnije, ja mislim da kad je riječ o budžetskim sredstvima koje se izdvajaju za posticaje privrednog razvoja, za ono što se daje realnom sektoru, da je Brčko distrikt, ja vjerujem, negdje na vrhu ljestvice ili pri vrhu ljestvice u Bosni i Hercegovini, s jedne strane. S druge strane, kad to poredite sa jednim Goraždom, recimo, ili ne znam, jednim Tešnjem, daleko manje, a ljudi su daleko uspješniji. A zašto je to tako? Je li oni lakše funkcionišu politički, lakše donose odluke, lakše donose zakone ili su, ne vjerujem da su nešto baš genetski pametnije nego što su ljudi ovdje u Brčkom i Posavini. Gospodine Goldić, šta mislite vi? Pa, vjerovatno i sigurno lakše funkcionišu, pod 1. Pod 2, vjerovatno su i procedure određene puno prohodnije nego kod nas. I to je ono što sam već rekao u svom uvodnom izlaganju. Znači, ukoliko neko nije siguran da na relativno lak način u skladu sa zakonskim propisima ne može vrlo brzo realizovati poslovnu inicijativu, zašto bi uopšte ulagao u neku sredinu, otiće tamo gdje mu je to lakše ili gdje već postoje slični primjeri da to ide puno lakše. Moje razmišljanje je generalno da pošto imamo i izvršnu i zakonodavnu vlast, da mi nemamo nijedno ograničenje da u Brčkom postoje najbolji uslovi. Znači, najbolji zakonski uslovi za investiranje. Vi ste i sami rekli, izdvajanja iz budžeta su izuzetno velika. U apsolutnom smislu i već duži niz godina i tu nema niko razloga da se žali ili da kritikuje. Znači, tu sigurno privrednici potpuno zadovoljni, ali nedostaje to nešto. Znači, to nešto što nam nedostaje svih ovih godina. Šta je to nešto? Svi govore da nedostaje još nešto. Šta je to nešto? Je li to ta nesretna reforma javne uprave o kojoj govorimo kako je distrikta? Je li to da riješimo ono što sam čuo frapantno je, ne znam, ove godine ćemo imati idući 120 milijuna kapitalnog budžeta, kažu nemamo kapaciteta ni za 5% toga da ostvarimo. Bez obzira na te zakone koje mijenjate, je li? Šta je to nešto? Ja mislim, već duži niz godina i politička partija koju vodimo zagovara sveobuhvatnu organizaciju javne uprave. Znači, mi nemamo informatizovani praktično proces u rijetko kom odeljenju, a da u pravom smislu te riječi i sve to na neki način usporava i to su objektivni faktori. I kada na to dodamo subjektivne, raznorazne, dolazimo do jednog od razloga zašto neko ne želi tek tako lako da investira u Brčko za razliku, evo susjedni Tešanj.
koji nam je tu blizu, znači Tešan, Brčko, to je neuporedivo što se tiče i broja stanovnika i mogućnosti za ulaganje. Šta su oni uradili, a što nismo mi? Moje generalno još jedno razmišljanje, evo, duži niz godina pričamo o poslovnim zonama. Ja vjerujem da će ovo vrlo brzo, i taj zakon je pripremljen, zakon o preduzetničkoj infrastrukturi ugleda svjetlo dana. Mi moramo u pravom smislu formirati poslovne zone i potencijalnim investitorima dati na korištenje. Ali, gospodine Golić, ta priča se vuče već unazad neko 4-5 godina sigurno i uvijek se zapne bar na nečemu. U posljednjem ovom prijedlogu tog zakona čini mi se da je sporno bilo upravljanje. Kome ih dati, kako da su, čini mi se. Nije bitno, ali uvijek nešto bude sporno. I nikako da se dotjera do kraja. To je ono nešto što nas svih ovih godina, što svih ovih godina koči da ne napravimo taj iskorak naprijed. Nešto o čemu isto treba aktivirati je javno-privatna partnerstva. Njih ovog trenutka ima nekoliko inicijativa. 4-5. Nama su kao poslanicima u Skupštini prezentovane dvije takve ideje. Mi do sada praktično osim hemodijaliznog centra, koliko ja znam, ako se dobro sjećam, nismo po tom zakonu aktivirali ni jednu ideju, a u mnogim sredinama, gradovima, država, to je jedan od osnovnih elemenata prirodnog razvoja. Puno se nam usta priča o tim poslovnim inicijativama. Evo, svih vas, niste prvi put ovdje, baš sam se naslušao tih priča, tako da se stekne utisak da ima jedno 5.000 tih poslovnih inicijativa koje će donijeti 6.000 milijardi dolara investicija. Po pričam. Ima ih ovog trenutka nekoliko, baš svima nama prezentovane, ali posle uspješne jedne, druge, onda će dolaziti 3., 4., 5., 10. Znači, mi jednostavno moramo na neki način pokazati da jednu ljepšu, malo ljepšu sliku u odnosu na ovu postojeću koju imamo za potencijalne ulagače, kako domaće, naravno, tako i inostrane. Posljedna ta investicija ozbiljna bila je, čini mi se, Studena Grana, to je bilo prije koliko, 15 godina, možda i više. Evo. Nakon toga ja se ne sjećam da je bilo šta osim inicijative gospodina Studena koja je bila kao osvježenje, ali evo i ona se nešto kisela iz zadnjih 4-5 godina. Šta se dešava? Gospodine Bulčević, šta se dešava? Jer vi ste nekad vodili odjeljenje za privredni razvoj. Bio sam šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu. Tada jedna od većih investicija je bila Javuz. Ona još uvijek funkcioniše, radi. Čini mi se da zapošljava oko 100-tinjak radnika. Koliko ja imam informacija, čak imaju želju da prošire svoje kapacitete i tako dalje. Tako da, dakle, bilo je i osim te poslovne inicijative ovih drugih. Međutim, evo sada ova posljednja poslovna inicijativa koju ste vi spominjali, Studena Grana i Slobodna zona i tako dalje, čini mi se da u ovom momentu, bar one informacije koje ja imam, su da puno brže djeluju privatnici na tom dijelu, dakle, odnosno da Studena Grana puno brže radi nego što radi naša odjeljenja, ili bar nekako ne možemo sustići određenu brzinu i da se pratimo u tom dijelu, jer koliko imam informacija, oni bi do kraja godine mogli već napraviti neki objekt tamo, a ne znam da li mi možemo stići uraditi taj put, upravo iz ovih razloga koji je gospodin Golić malo prije spominjao, jer često nam se desi da od odjeljenja za urbanizam do kancelarije za upravljanje javnom imovinom 7 dana ide jedan papir. Znate, to je ova informatizacija koja je malo prije pomenuta i to je na čemu mi moramo brzo raditi, promptno djelovati kako bi privrednici mogli imati odmah i sad dostupno prisutstvo, dakle, svih onih tamo potrebnih radnika, procedura koji će im ubrzati njihovo investiranje. Ovo što ste malo prije spominjali, Tešan i njihov taj zamah, dakle, oni imaju jedan preduzetnički duh koji ih stalno tjera naprijed. Znate, mi moramo poznati... Dajte da dovedemo ljude iz Tešnja, da vas raspustimo, neka nam malo presade tog preduzetničkog duha, bit će bolje svima. Moramo postati business friendly grad, city koji svojim privrednicima, a i svim drugim pruža brzu, efikasnu upravu koja im omogućava sigurno investiranje. Znate, to se može vrlo lako i mi svi radimo na tom fonu uz ove posticaje koje imamo. Ja mislim da u nekom narednom periodu će se to i pokazati. Posebno kroz ovu inicijativu koja će zaista biti ogromna i ja vjerujem da će ona reprezentovati i privredu Brčkog distrikta i nas, dakle, kao vladu, skupštinu Brčkog distrikta koja to podržava, da idemo u jednom smjeru. Kad govorimo o javno-privatnom partnerstvu, gospodin Gudeljević to sigurno zna, dakle, da možda 3 ili 4 projekta, među 3 ili 4 projekta u Bosni i Hercegovini je javno-privatno partnerstvo hemodijalize, dakle, urađeno uopšte. Mnogi drugi krajevi u Bosni i Hercegovini nisu imali taj zakon o javno-privatnom partnerstvu. I sada, koliko ja znam, imamo 10-ak novih inicijativa kroz ovaj novi zakon. Ja vjerujem da će one vrlo brzo ugledati svjetlo dana i da će proći kroz skupštinsku proceduru, jer
Skupština i svi poslanici u Skupštini, rijetko se desi da neko odbije neku poslovnu inicijativu ili neko javno-privatno partnerstvo koje svima nama treba da čini. Zašto onda ne uspijevate javno-privatno partnerstvo, a pogotovo ako imate toliko inicijativa i ako su svi za? Tu mi nešto nije jasno. Je li to deklarativno, ja sam za, ali ima ova tačka ovdje jer možda ne vidim neki svoj interes ili šta, mislim, znate, prosto je nelogično, gospodine Bulčević, slažete se? Dakle, vam mogu pričati o tome kad dođe na Skupštinu da ja ne vjerujem da će biti bilo koji poslanik koji će biti protiv nekog javno-privatnog partnerstva. Generalno da, Jasno. ali tih inicijativa nema da se realizuju. U čemu je problem? Gospodine Golić. Evo samo jedna sitnica nedavno, prije 3-4 mjeseca u Skupštini smo imali izmjene zakona o javno-privatnom partnerstvu gdje je uočena jedna anomalija koja je usporavala realizaciju upravo ovakvih projekata. U određenom članu tog zakona pozivalo se na zakon o provođenju zakona o javnim nabavkama koji je dosta usporava, između ostalog, tu procedura koja jednostavno nije bila potrebna da bude u tom članu zakona, uopšte u zakonu i kada dodamo nekoliko takvih sitnica po sitnica i jedna, druga, treća, onda sve to usporava procese, ali činjenica da u ovom trenutku postoji nekoliko, evo ja bih rekao bar iz mog ugla kao i kolege koji su prisutni večeras sa nama, da čini se se radi o ozbiljnim inicijativama, mi ako to ne pokrenemo, uopšte nije bitno od koga. Znači, mi jednom moramo da i percepciju naša bude malo drugačija, znači nije bitno, kad kažem nije bitno, znači bitno je da je inicijativa kvalitetna, da će donijeti benefit u gradu i stanovništvu i apsolutno je pod navodnicima nebitno od koga dolazi, kako se zove ta firma i koji predstavlja. Da, ali evo ja sam nekakav prosječan Brčak. Stalo mi je da se ovaj grad razvija. Stalo mi je ta privreda da ide dalje, da se povećaju malo ove plate, da ne malo skoči standard. Jer prosječna plata čitam skoro negdje u Bosni i Hercegovini na oko 1200 maraka, čini se. A pritom je potrošačka korpa 3000 maraka. Dakle, zlo i naopako. Stalo mi je da se to promijeni. Ali ne ide. Novca ima. Vladu imamo, skupštinu imamo, dakle imamo i izvršnu i zakonodavnu vlast imamo, ali ne ide. I ja sam nezadovoljan. Šta ja da radim? Da budem nezadovoljan i dalje i to je to, jel? Gospodine Gudeljević, šta biste vi radili? Pa evo, vi prije svega inicirate ovakve teme i to je dio vašeg posla i vama hvala na tome što aktualizirate stalno taj problem o kojem treba govoriti. Ja se mogu referirati ovo što je gospodin Bulčević govorio vezano za inicijativu grupacije Student. Dakle, ja sam član koordinacijnog tijela koje prati realizaciju toga i svakih 7 ili 10 dana se sastajemo. Ovdje sam bio jedno kratko vrijeme odsutan, bio sam na sastanku prije 2 dana na kojem smo prešli sve one stvari koje se trenutno rade i dok je to stiglo. U jednom malom zakašnjenju jesmo, ali projekat ide dalje. Dakle, nije realno očekivati će do kraja godine biti urađen taj put ili ta cesta koja treba da bude u samoj zoni, ali početkom naredne godine, odnosno početkom građevinske sezone će to krenuti, to će biti završeno. S time su upoznati predstavnici holdinga Student i oni naravno nemaju šta drugo nego biti strpljivi. Oni imaju puno razumijevanja kada je to u pitanju. Kada je u pitanju ovo o čemu govorite o općini Tešanj i njihovom privrednom razvoju koji su stvarno... I ne samo Tešanj, ima njih pa još, i drugih, ali oni su baš eklatantan primjer. Tešanj je možda jedan od najboljih primjera. Prije izvjesnog vremena sam bio sa bivšim gradonačelnikom u posjeti Tešnju, dakle vodio delegaciju jednu gdje sam se i sam uvjerio kako oni tamo funkcioniraju i kada smo mi prezentirali koje sve poticaje mi imamo ovdje u Brčkom, onda je grupa privrednika koja je bila na tom radnom ručku, njih 20-ak, su pitali svog načelnika općine i rekli mi hoćemo i mi ovako da imamo kao što ima u Brčkom. U svoj toj priči je bio i vlasnik kompanije HIFA, da li sad HIFA Oil ili HIFA, sad vam to ne mogu reći. I prvo što me on pitao, očito čovjek imao jako puno iskustva, kako stojimo sa radnom snagom. Jer nije najmanji problem otvoriti benzinsku crpku, tu ćete naći 5 ljudi koji vam treba da rade, ali on govori o projektu ozbiljnog gdje mu treba 200 ljudi i naravno bilo bi neodgovorno da ja kažem nemojte se uopće sikirati kod nas kad uđete, ljudi jedva čekaju da rade. Nekada mi to bila komparativna prednost, znam, išlo mi je na živci kad imamo jeftinu radnu snagu. Nemamo, dakle prvo jeftina radna snaga nije nikakav ozbiljan poziv ljudima da dođu. Ozbiljan poziv da imate kvalificiranu radnu snagu za ono što ulagaču treba.
a jeftina radna snaga vam samo može napraviti problem. Bilo bi dobro da je i to tako. Sad, da malo usporedimo tu priču oko ponude radne snage u Brčkom distriktu i moramo se dotaći jednog segmenta koji je, kada je u pitanju Brčko, tema o kojoj se ne priča puno. A to je tema socijalnih davanja. Ne možemo mi izdvojiti isključivo privredu kao nešto što nam treba, s jedne strane, i motivirati ljude da rade, dakle treba povećati plaće, a s druge strane imati tolike izdatke u proračunu Brčkog distrikta kada je u pitanju socijala da se prosječnom čovjeku, radniku ne isplati da uopće radi. Jer mu je puno ugodnije, bolje i lakše i sigurnije da on ne radi. Ko ima, dakle, političko opredjeljenje Brčkog distrikta mora biti takvo da se s time, da izađemo na čista, dakle se to raščisti. Ja nisam protiv socijalne pomoći, ne, da se razumijemo. Ona treba postojati, ali su ogromne zlouporabe toga i ogromne nelogičnosti. Navešću dva primjera. Jedan je da za poticaje u poljoprivredi, da bi neko ostvario poticaje u poljoprivredi, on treba donijeti potvrdu da je na zavodu za zapošljavanje, dakle da ne radi. Zakon je prethodni bio o poljoprivredi gdje su poljoprivredni proizvođači koji dobiju više od 5000 maraka poticaja u jednoj godini dužni da plate sebi zdravstveno osiguranje. I umjesto da to u potpunosti ukinemo, da kažemo da svako mora platiti sebi zdravstveno osiguranje, mi smo povećali to dakle, na 10.000 konvertibilima. Idemo u kontrasmjeru od onoga koji evo, zagovaramo deklarativno svi. Naravno da će sad poljoprivredni proizvođači, na mene će se ljutiti, reći, Pero ne zagovara, on ima nešto protiv nas. Sad zamislite koliko novaca poljoprivredni proizvođači koji po tom osnovu dobiju, za koje ova lokalna zajednica plaća zdravstveno osiguranje, kako bi mi taj novac mogli iskoristiti na drugi način. Zašto u Brčkom distriktu ne bi bilo plaćen dječji doplatak djeci roditelja koji rade? Svima. Svima da bude svima plaćeno. Znači, mi imamo sad jedno... Čekajte, pa zar nije svima? Nije. Pa nije, samo je plaćeno onim koji su na Zavodu za zapošljavanje. Dakle, nama Zavod za zapošljavanje koristi da bi koristili... Čekajte, to je prednadležnost koju dobijaju djeca, a ne roditelji. Mislim, to je van pameti, ljudi. Gospodo iz zakonodavne vlasti, to je van pameti. Gospodo iz većine, to je van pameti. To je nešto što dobijaju djeca, nikako roditelji. Govorite o mentalitetu i ne znam nija... Pazite sad, iz razgovora sa privrednicima u Brčkom distriktu, koji će vam to sigurno reći svakom od nas, kada imaju ljude koji su zaposleni kod njih, kako mi to zovemo, na crno, i kada ga poslodavac ponudi, kaže, slušaj, meni je rizik da ja držim čovjeka na crno, doće mi inspekcija, plaćat ću kazne, neću moći ostvarivati poticaje u gospodarstvu zbog toga, ja tebe želim da prijavim. Kažu, nemoj me ovoga prijavljati. Ja ću otići, jer kad ga prijaviš, onda neće više imati taj dječji doplatak i druge prednadležnosti koje dobiva. Dakle, to su stvari o kojima se, juče smo na sjednici vlade, ili kolega, na sjednici vlade razgovarali prekjuče, na tu temu, gdje su kolege koji su odskora novi su u vladi potegli to pitanje i ja sam samo rekao da mi svake godine, dakle posljednjih 7 godina, svake godine u raznim prigodama razgovaramo i ta priča završena na takav način da se ništa ne bude. Mi moramo napraviti, dakle, ali moramo napraviti tu reformu u kojoj ćemo staviti u balans, dakle, ono što treba dati građanima, što jesu potrebe građana, da oni koji su stvarno potreba to dobiju, a da ostali novac bude upotrebljen za druge stvari. Znate, kad govorite o tome, pada mi na um jedna priča koja je išla negdje polovinom 80. godina, 5. 6. A čini mi se da je primjenjiva i na ovo vrijeme. Kažu, u Sarajevu je postojao neki američki centar za informacije. Mi smo još kao student zvali ciljna ispostava. Sad kažu da su plaćali ljude da listaju dnevnu štampu. I da uzmu komad papira i kao kad igrate karte, na jednoj strani je treba, a na drugoj je riječ je. I samo da iz dnevne štampe u toku dana prave recke koliko ima riječi treba, a koliko je. I šta mislite kakav je odnos bio? Treba, ohoho, je, vrlo malo. Koliko je kod vas tog je? Jer čini mi se s to stanje ništa nije promijenilo. Eto, imali smo neku tranziciju, eliminisali smo taj neki mrak koji nas je gušio, davio. Vlasnička tranzicija bila, sad je sve med i mlijeko. Koliko je? Očito da se to može primijeniti i na Brčko danas, općenito, vjerojatno i Bosnu i Hercegovinu, ali
nas u ovom trenutku interesira Brčko. Dakle, puno je toga što treba. Malo prije gospodin Golić govorio o problema zbog čega u stvari to sve jako teško ide. Problem donošenja odluka u Brčkom distriktu koje zahtijevaju konsenzus, odnosno visoki stupanj usuglašenosti sa svim političkim partnerima se od jedne dobre ideje, jedne demokratskog standarda koji je zamišljen u Brčkom distriktu u stvari pretvorio u svoju suprotnost i predstavlja u ovom trenutku opterećenje. Dakle, predstavlja opterećenje. Ako opozicija ne može ništa, ako nema moje političke partije ne može ništa, je li to u pitanju? Pazite, ja ni u kojem slučaju ne zagovaram da se koncept dogovaranja napusti. Dakle, to bi bilo još gore. Ali se ovo sada izvitoperilo na način da postoje nekoliko zona u kojima se određeni projekti, određene ideje koje treba da se provedu izblokiraju. Neće vam to niko reći na skupštinskim većinama, na sjednicama vlade, pred vašim kamerama. Svi nalaze neke argumente o prodanju. prodanju. Svi smo mi za. Ali u provođenju projekta, evo ja ću konkretno uzeti projekat Luka, jer sam involviran u tu priču, pitajte bilo koga u Brčkom, političara, člana vlade, službenika, svi su za to da se ta projekat treba završiti. Da, ali u čarši ide pričama, to je HDZ uzeo sebi projekat da može uzeti neki euro. Recimo, pa mislim, znate vi tu priču? Pa to je u stvari možda najbolji primjer kako funkcionira Brčko distrikt. Nema političkog poštenja, neophodnog političkog poštenja koje treba postojati među partnerima kada se nešto dogovore da se to na takav način provede. Da. A mjesta za obstrukciju je toliko od najnižeg referenta pa do voditelja odjela i da ne kažem šefova odjela. Zaključak koji proizlazi iz svega toga je zapravo da je najbolji lijek promijeniti vas, ili ja griješim? Neće. Dobro. Nisam ja to zagovarao. Ne tražim odgovor na to pitanje, ali hoću da progovorimo još o nečemu. Skoro negdje bila je neka emisija i jedan uvaženi član vlade, čovjek koji se razumio posao. Kažu da se realizuje neki projekat, recimo ima 10 koraka. Od prvog koraka, da biste dobili drugi, kod onih činovnika, temu treba da prođe, 50 dana. Od drugog do trećeg 150, od trećeg do četvrtog 80. Čovjek je nabrojao za prosječan projekat, kad bi se to sabiralo i kad ne bi bilo urgencija, da mu treba nekih 1,5 dana. 360. Za kopanje jednog bunara, recimo. I svi to znate. Svi vi to znate. I ništa. Nego onda ide priča, idemo na reformu javne uprave i ja mislim da ćemo mi to će biti vrlo brzo, mi ćemo biti efikasni, mi ćemo to skratiti, idemo mi naprijed, ješćemo zlatnim kašikama. Gospodine Golić. Ja sam i upravo ono što ste vi rekli, i o tome već, moram da kažem, godinama pričam i tražio sam nedavno da vlada dostavi informaciju o ovome o uskim grlima. Znači, uskim grlima koji koče provođenje, vi govorite ovdje o praktičnoj realizaciji infrastrukturnih, kapitalnih infrastrukturnih projekata. Bilo koji, evo i ove inicijative. A šta je činjenica? Da mi samo možemo da ne utičemo na zakon o javnim nabavkama. To moramo da primjenjujemo zakon koji je na nivou Bosne i Hercegovine. Primjenjuju ga svi. Na sve druge zakone mi možemo utjecati. Ja ne vidim ni jedan jedini razlog, i to stalno ponavljam, da ako postoje neki vremenski rokovi, da iskraćujemo. A postoje procesi koji mogu paralelno da teku. Ali činjenica iz ovih ili onih razloga sve to traje dugo. Ja sam ubijeđen da skraćivanjem vremenskih rokova, informatizacijom javne uprave i revnosnim radom određenog broja, naravno ne možemo sve generalizovati, određenog broja javne uprave, sve može izgleda potpuno drugačije. Ali vidite, znate što mi još nije jasno? Recimo, ja sam to više navrata ovdje u ovom studiju govorio gostima koji dođu tu i uporno to ponavljam jer mi se to čini apsolutno nelogično. Do uspostavljanja Brčkog distrikta imali ste 3 politička aranžmana i nekog 3000 tih činovnika, službenika, zaključno sa svim. Nakon uspostave Brčkog distrikta, bez obzira što se govorilo da to treba da se smanji, danas kad uzmemo javna preduzeća, su imate ih preko 5000. I opet ide priča kako nemamo kapaciteta da realizujemo kapitalni budžet, ne znam kako ćemo iduće godine ili 120 miliona, neka ne Bog na pomoći, da realizujemo, ili da učinimo efikasnijim te procedure, da bi nam taj kapital pristizao i da bi te investicije kroz to privatno javno partnerstvo bile brojnije i veće.
Sad, znate, je li mi to nešto popravljamo ili kvarimo? I ono što je bilo. Dobro, idemo dalje s emisijom. Ajde, gospodo, da se referiramo oko još jednog, pa ajde da kažem, problema ili nečega što bi nam mogao biti problem. Ja se sjećam, recimo, kad je, mislim da gospodin Clark biješe supervizor u to vrijeme, kada je došao, ne znam koga je nasledio, njegov zadatak je bio da provede proces privatizacije, da bi Brčko distrikt ekonomski ojačao i da bi ostvarivao više vlastitih prihoda odnosno na ono što je dobijao od ovog PDV-a. Danas imamo situaciju takvu kakvu imamo taj 3,55, realno 2,8, dakle, pitanje vremena kad će se to nivelisati. Nedostajući novac trebao bi da dođe od vlastitih prihoda. Razmišlja li neko o tome, ali ozbiljno, evo, recimo, i u vladi i u skupštini, u vladi, pitam vas, gospodine Gudeljeviću, u skupštini vas, gospodine Goliću i gospodine Bulčević. Da, pazite, da li neko razmišlja o vladi, ovisno o temama koje budu na samoj vladi, naravno da se i taj problem s vremena na vrijeme pominje, ali jasne su nadležnosti u samoj vladi između odjela vlade i direkcije za financije koja je zadužena u tom financijskom dijelu da to prati i da predlaže gradonačelniku proračun Brčkog distrikta, a nadležnosti su Skupštine da odobri rashode vezano za potrebe koje mi imamo. Činjenica da mi godinama imamo kapitalni proračun koji se ne izvršava, dakle sredstva koja se gomilaju na određenom mjestu gdje novac gubi određenu svoju vrijednost, nismo uspjeli da napravimo takve procedure u kojima ćemo efikasnije trošiti sredstva. Sad kad usporedimo to sa projektima kojih nažalost nije bilo puno, ali to što je bilo projekata koji su finansirani iz sredstava međunarodnih financijskih institucija, onda nema projekta koji nije završen. Dakle, svi projekti koji su na takav način započeti sa više ili manje teškoća su oni završeni. Zašto? Upravo zbog toga što se realizacija tih projekata provodi bez primjene zakona o javnim nabavkama i to je uvjet da bi se potpisao određeni ugovor. Na takav način ja mogu govoriti dakle, o projektu Luka, ja sam involviran u to. Takav je projekat, takav je ugovor zaključen za zajam za Luku. Za obilaznicu također. Za obilaznicu neću da govorim o Luci. Da. I pazite, mi sad imamo jasna pravila igre da se ne primjenjuje zakon o javnim nabavkama, nego se primjenjuju ta pravila u ovom slučaju Evropske banke za obnovu i razvoj. I vjerujte mi da u zadnje vrijeme svako malo ja posjećujem policiju i dajem izjave kako se određene stvari u tom projektu provode uz upite zašto nije to provedeno preko zakona o javnim nabavkama. Jer jednostavno mi ne želimo da shvatimo dovoljno da neko, kad govorimo o tim obstrukcijama, dovoljno da oni ljudi koji žele to da obstruiraju, odu i prijave vas u policiju, onda policija, njihovi inspektori, naravno radeći svoj posao, to rade, ali oni nisu upućeni u sve te stvari. Onda ja to mogu reći, mi možemo to sugerirati, ali koliko to oni žele da shvate ili da prihvate, ali hoću reći, mi moramo trošiti ogromnu energiju objašnjavajući nešto što radimo zato što smo dobili takav zadatak, zato što smo na takvoj poziciji i nešto što treba da doprinese bržem završetku takvog jednog projekta. Potom ispada, gospodine Gudeljeviću, da je najbolje ništa ne raditi, jer onda vas policija sigurno neće zvati. Jel? Definitivno tako. Što kažete vi, kad je riječ o Skupštini, za ovih 2,8, 3,55, je li razmišlja neko u Skupštini o tome, je li tim svojim političkim partijama, na tim nekim tijelima, kažete, ajde ljudi da izvršimo pritisak na vladu, gradonačelnog, bilo koga, da se nešto radi, da se privlači taj kapital, da se otvaraju firme, da se prekvalifikuje ta radna snaga koja ima na birou, ali je nema, realno, kad se traži, nema. Kako je stanje, gospodine Bulčević? Pa vidite, naravno da vrlo često razgovaramo o toj potrošnji koja je, kako ste vi rekli sami, otprilike oko 2,8 i ona može biti veća, dakle, znamo i na koji način može biti veća, malo prije smo to pominjali da se ne ponavljamo, ali kad su u pitanju direktni porezi, vidimo da u regionu i oko nas otprilike sada zbog ove situacije ukupno u privredi idu na smanjenje tih direktnih poreza. Znate, pa će se vrlo vjerovatno desiti da
Federaciji Bosne i Hercegovine ili u Republici Srpskoj, dakle sad će to vjerovatno postati jedno takmičenje gdje će se povećati minimalna plata na 1000 konvertibilnih maraka, a samim tim će se smanjiti doprinosi sa oko 43% na 28% u ukupnim primanjima. Tako da, evo to će nas očekivati, na neki način ćemo morati mi djelovati vjerovatno u tom segmentu. Ovdje je kod nas specifična situacija jer postoji dakle PIO RS-a i PIO Federacije gdje ko prijavljuje radnike na koji način, to će nas očekivati. I mi vrlo brzo moramo o tome razmišljati. Možda možemo čak i prije ostalih djelovati u tom. Nek se procentualno smanji, ali količinski kad imate tako je. Više privrednih subjekata, to se anulira i poveća. Onda doće do povećanja ukupne potrošnje i samim tim će se to vratiti kroz PDV. Evo, na taj način ćemo i ovdje u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine povećati sigurno taj procenat. Ja se bar nadam da će se to desiti. A s druge strane imamo inicijativu kroz, čini mi se, udruženje poslodavaca u federaciji, mimo toga, mimo ove najniže plate, dakle, povećanje za 400 konvertibilnih maraka plate. Vjerovatno gospodin Gudeljević je to pratio, dakle, to nas može i ovdje dočekati, pratiti u tom dijelu, dakle, u realnom sektoru. Ja ne znam da li kad iko vrši analize, ima li realni sektor Brčkog distriktu snage, rezervi da odgovori tom izazovu s jedne strane? Ako mogu završiti. Naravno. Stoga, Odjeljenje za privredni razvoj, ja vjerujem da oni to radi, dakle, malo se miješam u nadležnost odjeljenja, gospodin Gudeljević će me ispraviti ako griješim, mora uključiti Privrednu komoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, mora uključiti udruženje poslodavaca, to faktički da budu sateliti odjeljenja, da na neki način zajedno doprinosimo u konkretnom slučaju povećanju plata u realnom sektoru, u javnom sektoru i kroz ukupnu potrošnju, dakle da povećamo ovaj dio koji trebamo povećati i onda mi već možemo izaći sigurno preko 3,5. Ja ne znam kakva je ta konekcija, čini mi se da sve ovo treba protresti. Još jedna vrlo bitna stvar koja nas koči zadnjih nekoliko godina i privredu Brčkog distrikta je most koji je zatvoren, dakle, za transport. Po mišljenjima bivših direktora direkcije, dakle, za 2019. 20. godinu, on je vrlo često govorio da oko 10 miliona konvertibilnih maraka mi godišnje gubimo kao zajednica na osnovu tih prihoda. Dakle, i tu se, na osnovu transporta koji je prolazio kroz Brčko i tako dalje, i tu moramo se potruditi. Ja vjerujem da će, evo, državni nivo obećali su da će se uskoro ići u rekonstrukciju mosta i novi most, s tim da imamo granični prijelaz prve kategorije sa svim potrebnim inspekcijama. Sada mi imamo prve kategorije prijelaza, ali nemamo veterinarsku inspekciju. Dakle, i onda mnogi privrednici idu na druge isto tako. Pa nemamo mi granični prijelaz, mi imamo granični prijelaz preko koga prelaze samo luksuzna auta, sada. I to u centru grada. Mnogo je rupa, curi na sve strane, gospoda, zaista curi na sve strane. Kao da imamo resurse koji su neiscrpni. Tako da je pred nama ogroman posao. Činjenica je, kao što sam već rekao, da učešće indirektnih poreza u budžetu iz godine u godinu se povećava, kako apsolutno, što je dobro, ali tako i u procentualnom iznosu našeg budžeta, što nije naravno dobro. Ono što je činjenica da će se usvojenim izmjenama zakona o budžetu definitivno poboljšati kako planiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata, tako sigurno je realizacija, zato što će se jednostavno veća financijska sredstva moći samo izdvajati za one projekte koji imaju građevinsku dozvolu i samim tim posle obezbeđenja finansijskih sredstava praktično će se odmah moći ići u realizaciju. Mi na taj način, naravno, sa poboljšanom realizacijom infrastrukturnih projekata, to će biti nešto što je dobro. Generalno sam zagovornik teze da, pošto Brčko nije, po mojim informacijama, kada čitamo izvještaje, budžet prezaduženo, nama bi za određene projekte, ne govorimo o većim projektima tipa glavni transportni cjevovod, nego i za neke druge projekte izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže sa obezbeđenim dozvolom, bolje je bilo čak i kreditno se zadužiti i uraditi to odjednom, nego iz godine u godinu, 5 godina, deceniju i tako dalje. Znači, sve bi to doprinijelo sigurno povećanju angažovanosti i firmi i naravno i većem zapošljavanju ovdje kod nas. Kao što sam već rekao, mora će se aktivirati prije ili posle sve dobre, a većina je dobrih i javno-privatnih inicijativa i mi ćemo morati aktivirati ovu priču oko izgradnje infrastrukture za poslovne zone generalno. Nedavno smo imali priliku da vidimo prezentaciju poslovnih inkubatora pri Razvojnom garantnom fondu. Jedinica za implementaciju projekata se time bavi i to je sve dobro. I to su jednostavno stvari na koje će se
na koje će se morati obratiti pažnja, jer jednostavno vrijeme pred nama će nas tjerati. I ako neko iz bilo kojih razloga nešto ne želi, vrijeme će nas tjerati. Biću slobodan da kažem da kada nas pod navodnicima neko i natjera na nešto, to ipak u konačnici bude dobro. Da, ali gospode, evo, kad se govori o tom privrednom razvoju, svemu ovome slušam tu priču i recimo vraćam se na ovu privatno javno partnerstvo, ne znam, zakon koji to definiše, vraćam se na zakon o poslovnim zonama, čini mi se biješe, stoji nikako da se usaglasi. Dakle, onda neminovno dolazimo do toga kako zapravo uopšte funkcioniše i izvršna i zakonodavna vlast posljednjih godina ovdje u Brčkom distriktu i nije li i to jedan od razloga zbog čega, znate, kad govorimo o privrednom razvoju ili ne znam, nekim novim investicijama, ono kao imamo mi neke predispozicije, imamo mi neke komparativne prednosti, ali novca koji pritiče, kapitala koji pritiče, nema. Koliko ste, u ovom trenutku ili u nekim prethodnim godinama, koliko ste imali, sad govorimo o Skupštini, što se direktno reflektuje naravno i na vladu, koliko ste zaista imali kapaciteta da ozbiljno zapnete i riješite sve ove probleme u smislu donošenja nekih novih zakona, poboljšanja postojećih, kad mi se čini da se sve ovo svodi na borbu za pozicije, za šefovsko mjesto, za hvatanje startne pozicije za neke naredne, bilo opšte, bilo lokalne izbore i onda tako tavorimo svake 2 godine. Ja mnogo napričam, evo, izvolite. Dozvolite evo da ja kažem, dakle, ja ću iznijeti samo činjenice. Da. Evo, Damir Vučević je bio šef odjela u periodu prije mene i ako se dobro sjećam, pola mandata, ali u tih pola mandata ste vi stavili zakon o poslovnim zonama u proceduru i nije usvojen u Skupštini Brčkog distrikta. Ja sam u svom mandatu, dakle u ova 2 mandata, ovo je drugi put ostavljam tu inicijativu. I mislim, neću više ništa da kažem. Ne želim ja apsolutno da pravdam niti sebe, niti Damira, niti bilo koga drugoga. Dakle, urađeni su zakon. Ja želim da krivim i vas i Damira i Sinišu. Ja želim da krivim, jer ako je to tako, a jeste, onda zašto? Ja govorim samo o činjenicama. Dakle, to je fakt. Izvolite, gospodo poslanici, narodni. Mislim da je gospodin Gudeljević u svom ranijem izlaganju rekao da su kod nas procesi političkog usaglašavanja ipak složeniji nego u nekim drugim naravno opštinama i gradovima i to definitivno usporava. Postoje tu nekad i argumentovani razlozi od svih nas, a postoje nekada i neargumentovani razlozi od, reću, svih nas. To je definitivno nešto što usporava procese odlučivanja i svi bi na neki način trebali da evo smanjimo sve neargumentovane razloge kada su u pitanju neki procesi i zajedničko odlučivanje, jer to je ono što ja zovem sapletanje bez razloga. I tu nema nevinih. Svi su krivi, Bog nekim oprosti. Gospodine Vučević. Pa vidite, tačno je to, dakle, da mi u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, pa tako i na nivou Bosne i Hercegovine moramo se usaglasiti oko svih prijedloga kada su u pitanju posebno kada je u pitanju zakonska regulativa i određeni podzakonski akti i tako dalje koji se tiču određenih procedura kada je u pitanju privreda i tako dalje. I moramo puno više truda potrošiti kako bi došli do određenih rješenja. Nažalost, mnogo ima šumova u komunikaciji. I vrlo često su upravo ti neki šumovi u komunikaciji nešto što nas koči i onda se desi određen politički problem, pa nas on odnese negdje u stranu i to pitanje ostane sa strane po 2-3 mjeseca se ne riješi i zbog toga vjerovatno te procedure traju puno duže. Međutim, sada u ovom dijelu u kojem evo sudjelujem, dakle, političke većine, postoje jasno opredjeljenje za razvoj privrede, za razvoj ovih zakona koje smo spominjali. Slažem se, međutim, mislim da u narednom periodu mi moramo promptno djelovati. Jer ako ne budemo promptno djelovali, desit će se ovo što ste vi malo prije spominjali, doći neko reći ok, mi ćemo smanjiti to, pa onda nećemo imati dovoljno za određene aktivnosti na koje smo navikli. Tako da pred nama je hoćemo li to raditi ili nećemo. Na kraju krajeva vrlo često imamo i sami sebi to često govorimo, moramo se probuditi, moramo početi raditi. Sad je vrijeme da pokažemo to na jedan konkretan, kvalitetan način, da se ne vraćam dakle ponovo na ovu priču poslovnih inicijativa, javno-privatnog partnerstva, kroz
ova neka nova zakonska rješenja koja su odavno nekad predložena, vjerujem da možemo napraviti jedan značajan iskorak i privući ove privrednike. Ali evo da se vratim samo na još jednu činjenicu koju je gospodin Gudeljević spominjao vezano za sastanak u Tešanju i tako dalje. Nastavljene su aktivnosti sa privrednicima iz Tešnja. Imali smo poziv na sajam i niko se tamo nije pojavio. Pa bili ste zabavljeni o sebi, gospodine Vučević. Evo, ja ću vam reći zašto niko nije otišao. Zato vam to i spominjem. Dakle, jednostavno desi se neka politička turbulencija i onda se nastavi ta aktivnost, a oni su vrlo zainteresovani, dakle, investiraju u Brčko, distrikt Bosne i Hercegovine, ozbiljne firme koje će sigurno doprinijeti ovdje i ukupnoj potrošnji i zapošljavanju novih lica i tako dalje. Imate li vi na to pravo? Znam da ste ljudi, znam da imate sujetu, znam da imate bar neki blagi poriv za osvetom, znam da se užasavate nepravde koja je možda pričinjena, ali svejedno imate li pravo na nečinjenje? A čini mi se da je nečinjenje ovdje glavni problem. Evo, čini mi se, možda griješim. Mi imamo pravo i obavezu da radimo najbolje što možemo i što je u skladu sa našim mogućnostima radi bolje budućnosti svih nas. To je naše pravo i obaveza i mi tako moramo postupati. Koliko tako ne budemo postupali, bit će nas sve manje ovdje, nažalost. Ne postupate tako i sve nas je manje. Dobro. Gospodine Goliću, činjenica da gospodine Bulčeviću ništa lično, zaista činjenica. Jer da je drugačije, ne bi godišnje 5000 ljudi išlo iz distrikta. I to najsvježije krv. Damir Bulčević, Siniša Golić, gospodin Pero Gudeljević, sigurno svojim ličnim činjenjem, dakle, i svi drugi poslanici koji razmišljaju pozitivno o ovom gradu, neće ništa uraditi po tom pitanju da neko ode iz grada i tako. Navešću vam jedan primjer, klasični. Dakle, jučer sam imao razgovor sa radnikom koji je otišao u Austriju da radi i medicinski radnik uopšte nije zadovoljan tamo tim uslovima, dakle, želi da se vrati ovdje. I on i cijela porodica. Dakle, imat ćemo mi takvih slučajeva, ali mi moramo omogućiti tim ljudima iste zakonske uslove kao što imaju tamo u Austriji, kao što imaju u Njemačkoj. Nemojte čekati da njima tamo bude loše, dajte napravite da njima ovdje bude bolje. Moramo napraviti prvo da mi imamo najbolje uslove u Bosni i Hercegovini i u regionu, a to možemo, jer malo prije smo spomenuli da imamo zakonodavnu izvršnu vlast koja to može uraditi, ja ne vidim razloga da to ne uradimo. Mi se moramo potruditi prvi, evo krećemo od sebe, pa onda i svi ostali. I hvala vama što nas ovako malo izrešetate da... Da Bog donijete, nemam namjeru. Gospodine Goliću, šta kažete vi? Svaka politička stranka, bez obzira da li je dio vlasti ili u opoziciji, saglasni su u jednom da svi žele prijedni razvoj Brčkog. Znači, tu vjerujem da uopšte ne postoje nedisonantni tonovi. Znači, to je u krajnjem slučaju interes iz više razloga. Prvo, grad će se razvijati, više će se ljudi zapošljavati, a između ostalog manja će, evo da uzmemo i taj politički argument, manja će biti potreba za zapošljavanje na budžetu kada bi imali isto tako kvalitetna radna mjesta. Znači, to je apsolutni interes. Ovdje se samo stvara problem, dolazimo u problem kada treba nešto realizovati. Sportskim rječnikom mi stvaramo puno prilika, ali ne dajemo gola. Nema kada da gol, jel? Bukvalno, evo rekao bih da je to u pitanju. Prilike su stalno se priča, prijedloga je mnoštvo od svih nas. Ali kad treba sve uobličiti, kada treba dovesti do kraja, tu uvijek bude neki problem ili problemčić iz ovih ili onih razloga. Znate što je još simptomatično? Izvinite, gospodine Gudeljević. Simptomatično je recimo što, evo ova priča koju pričate, ona se priča godinama. Vi pripadate strankama od skora ili odavno koje su ili participirale ili participiraju u vlasti, dakle u skupštinskoj većini. Nikad do sad nisam vidio da markirate probleme, odlično je, vidim, odlično markirate probleme, ali nikad nisam vidio da je neka politička partija povukla svog šefa odjeljenja iz vlade ili ne daj Bože kao gradonačelnik htio da ga smijeni i podržava to, jer nije radio, a evidentno da nema rezultata. Dakle, ne tražimo odgovor. Moraju se raditi analize, slažem se s vama, apsolutno da. Nikad. Gospodine Gudeljeviću, ovo ćemo li preživjeti? Šta vam je činiti da evo, ove priče bude zaista što manje, jer ne čini mi se, nego sigurno je da, bar kad je riječ o budžetskim sredstvima i podsticajima, novca ipak ima. Pa pazite, mi ćemo preživjeti, to apsolutno nije upitno, ali da možemo lakše i jednostavnije ne preživjeti, nego bolje živjeti, to stoji. Mi smo danas dotakli nekoliko tema i kada bi se bar ovim koje smo mi danas rekli, dakle, kada je u pitanju sređivanje tih odnosa između socijalnih davanja i stvarnih potreba koje trebaju da budu, između raščišćavanja
evidencija na Zavodu za zapošljavanje u kojem sigurno toliko ljudi nisu nezaposleni. Dakle, nisu nezaposleni jer smo čuli podatak od direktorice koja je bila na sjednici vlade jer je branila nekakav akt koji je vlada usvajala, da se iz iskustva znaju da gospodarstvenici u Brčkom traže određeni broj radnika, da on njima pošalju 80 imena. I niko od njih ne prihvati posao ili prihvati jedno ili dvoje. Dakle, Ima tu još jedan razlog, gospodine Gudeljeviću. Jako niske plate. Jako niske plate, zaista, pogotovo za ove cijene, jer dozvolit ćete, inflacija je učinila to da ono što je koštalo prije godinu i po marku sad košta 2 ili 3. Pa slažem se. Razumijete, ne možete vi sad, ne znam. Slažem se u potpunosti da su jako niske plaće. Ovdje da plaće treba povećavati. Ali vi znate da i vlada i skupština da su učinile sve da maksimalno rasterete privatni sektor, očekujući da će taj novac biti preliven u njihove plaće. Ali nije. A sad tu treba naći mehanizam kako... A ko treba da ga traži? Pa naravno da, mislim, sada očekujete da jednoznačan odgovor nemoguće da... Ne, nego očekujem da to bude neko od vas. Pazite, s druge strane treba jasno i glasno reći da u tom kontekstu vrlo često privrednici Brčkog distrikta nisu u pravu. Pazite, ukoliko vam ljudi odlaze, ukoliko vam čovjek neće radi za 500 maraka, ponudite mu 700, pa ćete vidjeti da onda ne mogu privrednici Brčkog kriviti vladu i skupštinu što ljudi neće da rade za male novce. Tu neko treba reći, ja to jasno govorim, na mene se vrlo često ljute. Ja sam bio privrednik, pa sam ako ne mogu dobiti radnika za 700, platio 800 ili 900. Ima takvih privrednika, da odmah kažemo, ima privrednika koji nemaju problema sa radnom snagom, koji su korektni prema svojim radnicima, koji plaćaju dakle, sve obveze tim radnicima koje treba da plate i uredno mogu dobiti svoj godišnji odmor, dakle sve prenadležnosti koje imaju po zakonu o radu, ali ima jedan dio koji još uvijek pliva u toj nekoj sivoj zoni i onda je najlakše optuživati vladu i skupštinu vezano za to. I opet se vraćam na ovu priču, imate taj dio gdje jedan dio ljudi ne želi da bude prijavljen jer mu se kvari nekakva idila tih primanja koja dolaze mimo rada. Posjetit ću samo da smo prije nekoliko mjeseci, možda sad i godinu dana, povećali neoporezivu platu na 1200 konvertibilnih maraka, što je najveći neoporezivi iznos u Bosni i Hercegovini. Ali ljudi, nama i dalje nešto fali da privuče taj kapital, da privuče te investicije. Složit i dalje nam nešto fali. To nešto, vi ste ga pokušali definisati, ali čini mi se da ono nije definisano do kraja. Očigledno da ovdje treba veliko spremanje, prije svega u glavama ljudi koji odlučuju, u glavama ljudi koji bi da nešto rade, realizuju. Evo ja ne znam da li se slažete sa ovom konstatacijom, možda je bolje da me demantujete jer ne bih ovako da završim emisiju. Pa dobro, za investiranje sigurno treba politička stabilnost, to je definitivno, slažem se s vama apsolutno. Dalje, trebaju nam brze, prohodni sistemi u koje investitori žele donijeti svoj novac. Mi smo imali takvih slučajeva, pokušaja i tako dalje. Nažalost, neki su odustajali, neki su uspjeli u Brčkom. Ipak, uz sve ovo, kada pogledamo u okolinu, mislim da Brčko distrikt Bosne i Hercegovine na osnovu posticaja, na osnovu geografskog položaja i na osnovu našeg budućeg angažmana, dakle, jer svi mi, možda jedna ideja koja mi je sada sinila dok sam slušao ovdje razgovor, možda trebamo formirati neku komisiju koja bi pratila određene poslovne inicijative i ono sve što prolazi kroz skupštinu na neki način pokušati i na taj način malo ubrzati neke možda postupke tamo koje će puno olakšati, dakle, investitorima da investiraju u Brčko distrikt. A zaista... Da, možda se ti miješate u privatne interese nekoga koji je na javnoj funkciji. Pa vidite, možda budemo zbog toga na kraju odgovarali ovo što gospodin Gudeljević malo prije spominje, da iz neke dobre vjere, dakle, dobrog pokušaja, možda se miješamo. Treba vidjeti koje su to nadležnosti, kako i na koji način možemo mi kao skupština osigurati sve ono što žele privatnici i privrednici, ali i oni isto tako moraju znati da postoji određeno neko menadžersko mišljenje da prema svojim radnicima moraju se ponašati kao majka prema djetetu. Jer u ovakvoj situaciji imamo privrednike sada koji već sad uvoze radnu snagu iz Bangladeša, iz Indonezije i zamislite kolike su njihove plate. Taj radnik ga izađe oko 1500 konvertibilnih maraka. Prije godinu dana su recimo tog radnika plaćali 700-800 maraka. Moramo, evo, i mi možda
svoju svijest mijenjati, ali moramo zajedno sa privrednicima djelovati, raditi kako poboljšao stanje. To je nešto što... Da. Ako se mogu nadovezati samo na ovo kad je u pitanju komisija koja bi pratila poslovne inicijative, dakle one poslovne inicijative koje krenu, govorimo sad o poslovnoj inicijativi grupacije Student, mi smo u vladi dakle napravili takvo koordinacijsko tijelo koje se u svakih 7 ili 10 dana sastane, tu su šefovi svih odjela koji sudjeluju u realizaciji tog projekta i to je sasvim ok. Dakle, preko toga i više od toga ne treba. Ne, možda trebaju komisija gospodina Godeljevića iz one projekte koji su u pripremi, koji tek treba da se realizuju, odnosno koji su nekom, ne znam, idejnom, recimo, nivou. Ma naravno. Znate, jer prepust to pojedinca, a uglavnom pojedinci to rade ovdje kod nas. Mislim da to nije ni dobro, ali dobro. Ja sam van tog sistema, tako da možda i ne vidim to najbolje. Da. Gospodo, vrijeme za emisiju isteklo. Hvala vama što ste večeras bili moji gosti. Markirali ste neke probleme koje znate i vi, vjerujem da ih znaju i građani i za koje ja vjerujem da za njih ima lijek. Da li ćete taj lijek pronaći ili ne, vidit ćemo. Pred nama je. Poštovani gledalci, još jedan razgovor slobodan završen. Hvala što ste bili sa nama. Laka i ugodna noć i prijatno.